تساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru chat ya. Mentang jarang sate pasti kok. Kok. Masa YouTube kok? Mana mau YouTube tuh? Mana harus sibuk lah? Mau aja Pak. Iya, Berlah, training. Kolornya. Bisa sih gamsel. Iya. Lah, kok hilang? Tidak lah sebentar. Tidak apa-apa. Ada sih hukum mah. Kolornya. Ada mah. Tidak pernah dah.
akan lebih membuat baterai itu ya cakap tiada untuk dia pas loh. Pala ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Play baru woi. Game bintang 5 orangnya. Biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina bi ayatina ulaika ashabun
hum fiha khalidun ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kata dah. Woi, sekarang woi. Sekarang woi. Mari kita tengah. Hei Kak Kenza, dari ininya apa Pak? Dari Kak Kenza. Kamu dendak lagi. Kau dari amaknya siapa? Ambil paci. Amaknya siapa? Amaknya Surindi. Ni kalau. Ikutin aku. Woi, ikutin aku jatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kami jujur saja ya. Dulu ada aku nak main. Bismillahirrahmanirrahim. Iya memang gara-gara main game. Nama aku aja. Anak motor. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Rasulahu bil huda. Ada sekali tadi ya. Itu ada liyushiru ala
Woi. Mana amplopnya? Mana amplopnya? Wah ibu ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar Amin, amin nak nyambung ke tiba rumah cedek ke lah. Dia lah nak sampai nomor tadi pun nak sampai nikah. Dia lah siap. minal ahbari warruhbani la Itu surat SK. ya'kuluna amwal la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina ya'biduna az-zaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin Yang masuk ke permohon dua. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita panggilkan peserta yang memegang nomor lot 9 atas nama Nabil Apriansyah akan membacakan surat Ali Imran ayat 126 sampai 128 dan bersiap-siap peserta yang memegang nomor lot 25. Untuk peserta yang memegang nomor lot 9, silahkan duduk saja dulu sampai azan selesai. Cek. Mana tandang dah? Jangan lucu deh.
كفروا أو يكبتهم Terus kita mana? أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق الله العظيم. Nak ada